Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Jihun. Halo Dek Jihun, jadi apa ya? Wah, pawang apa Dek? Pawang balongan. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa juga jadi pawang. Wih, Mas Reksa yo jadi pawang guys. Terus ada Arhan. Halo Arhan. Arhan jadi apa ya? Pawang. Itu pakai apa Han? Wah, pecut ke Han. Berdiri toh. Waduh. Waduh, joget. Joget. Wih, pawang kecil. Ya duduk, Arhan duduk. Yo Mas Jihun. Ayo, pecut ke. Mas nek kene bae. Wih, banter pol. Duduk. Yo Mas Reksa. Wah, apik Han. Terus ada Mas Silo. Wih, Mas Silo jadi barungan. Wah, Mas Silo pakai singa. Terus ada Mas Devan. Wah, ngantuk Mas Devan. Mas Devan jadi barungan apa? Wah, barungan hitam. Terus ada Mas Farizi. Wih, Mas Farizi jadi apa ya? Wah, jadi setan ada Mas Farizi. Gue apa Wizi? Wah, gue pedang setane. Apa belah sapa sih? Wah, belah Elvan. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan jadi Telon merah, telon putih. wah, Mas Elvan jadi telon putih. Terus Mas Dava kecil telon merah. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif jadi Kepala macan. wah, kepala macan Mas Hanif. Terus Mas Iqbal wah, buntut macan. Ya saiki Mas Hanif karo Mas Farizi. Ayo Zi, maju Zi. Ayo Mas Silo yo. Iqbal. Iqbal lek dadi buntut telik yo. Iqbal. Arhan ki pawang di depan tok. Pembukaane tok pawang. Ya wes yo Mas Silo.
Ya Mas Jenip wes. Ya Mas Farizi duduk. Ya saiki Mas Dava karo Mas Elvan. Wih. Mas. Berita kedepan. Kabar kedua dumateng Moro Karso, kejati saking Moro Marogo, ampun lumebet damel ring, ampun lumebet wonten kabutipun ring, kelanten panggenanipun inggih radi sumpek ini, ampun mlebet wonten area pentas jaranan ring, jaranan Waduh, Mbak Irma ditubruk. kersanipun Moro Marogo saged lumadane karya kanthi sae ugi kanthi leluasa boten mekaten. Pun kawigadosanipun saking para pamirsa menika wonten berita penemuan sebuah HP. Wes yo Mas Dava mbek Mas Elvan. Ya saiki Mas Devan. Mas Devan pakai hitam. Mas Iqbal, ya gue kodok yo Mas. Ayo Mas, dipakai. Awas kena Arhan. Ayo Mas Devan. Wih, Mas Devan pakai hitam. Kodoknya mencolot. Wah, kodoknya. Wih kodoknya. Yo wes yo Mas, duduk. Ayo Dek Jiun, Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.